Kidamdang wo signify inko rasir kebarni Duarbaguri constituency All Party Hills Leaders Conference ahin pen pherangkia mai ingni ponsi Duarbaguri constituency aphan hawar ke hat LAC along ke pon eraputhak ki khamke chepaklang pon Bangso pherangkia mai ke phahut EPHLC Duarbaguri constituency committee mai pu Mondor singing ti pen kaning je pon atengke nilituma constituency bangke aprang penta bokajan LAC along sidu Lasi laso bangke ladak male papedo thoda sonte Misenji busi pherangkia mai long ningje pon Lasini litum Duarbaguri constituency long pen Dolamara town Diring Kohora Bagori anta Hauraghat LA ke parlo pondet abangke nilitum koidun thek thela pen Duarbaguri arado anta ning isivet dosi bangso puthak abangke khamkhe donangchi kusi Duarbaguri APHLC atum pherangkia thingno pen chuningri padopon Jenilitum Duarbaguri long LA sinang thang puthak se nilitum ningkang samse apose tum pini Teteni, setame nilitum kacuning rigang tu, je konsultim atau apa na penen PNL tu mana kerja kacuning ri, apa sini company press meeting. Nah kalau perbang ini tu kini nanya bangke, nilitum abang tak kalilah, ada ruang suatu pilih, na pen kena kethe jadi yang tum tak dola, na pen belek social organization tum tak dola. Nah sehala social organization ruang satu, oke kita na pen ruang robotum. Kethe gidi tum te la solam bangke nil tum ngi je ko la solam pali nahi polo setame ngi bang weden masa por bang dam thuong ong ko mo la solam bangke je konsulatin tum setame je Duarbaguri arar tum kichi dondon logo po nang tin kong na pomase nil tum bangke pini press meet binang kong lo ase netum jasemet kichi ngi ke lalo kidam tama sonta dase Duarbaguri constituency setame bokajan LA long padudun thora sonte mesenji poteni tum jasemet chunenge nasi nelia ko lanon rong karbirong asarame napen kekese tumpa napen arong pin ha pen kro Baguri Kohora Diring kekso kagojan arar teman jutame arong teman jutame ngali tumpan chunenge kiralo ngari tum kasih donun deang thek napen ningkan samteng thek bang ke cipaklang non vote mesenji atema nili tum det cipaklang capang kene tum bangke ene te EPHLC opposition party lo pose nili tum alam pengkelam agro yang kita ada tahan bagi kau yang tidak tahan yang posisi yang itu Duarbaguri arat lanan kita lo area ala tum thot takte ini tu pan isi consideration do ipusin ini yang itu pan Duarbaguri arat pencuri News report Karbing Long Live